wabarakatuh. Sadia pun membuari narina wakanana dia kena di penilangan di kukur mata si sangka ia batang ram brose sangka saldi saginukot. Adi ko di Indo de anang ko to apia katumat etano princess apa dir adina na soma panton apia kate akan arenal na sirupor. Ain na subaya dila aga usap. Kakak pantonian ko panimbang ko namin nung bawa dato amagan duga. Kurano na gusto na kita na tumitay ko na lumigis ko patapya gadilan. Na lumagade arano na po ayon nandato si sangka turugan nararang ko mangkop mana sa official member si sangka iya salde ko ginukot sa atin na ditangkay ni Budnes Lutan Sari Manok sa Sudi. Wassalam.
dina susah di mana
gelah di haji bedina tamang sakit dedeta sok aduri naik ieu nana sola mana aiman kepati aku akan nona kebesaran ini saya ayah dina suaraku dan aku suki apangan anau kebesaranku ni nurasi lagi dibesarin senorahan ayah dina susainur nakano nang kedua ulah dipaglamatan paglamatan detonan nabi angkat lalu kau dirami nagu kemudunan kipoteri demak kamu nakakagi beru-beru masa anasnya penirari kaki prinsesa maraku bailin aku marong aku suki apangan prinsesa ini nabi pagesilusan tamang kira una sekali purnia bisa pengkaan anak sampurna kisah di mau kebesaran usirah karena gua kamu nuna kebesaran isadiku anak lo minggu kisah di Padre salim tamaki salim pamilya duradu nasaya mangenana aku nasaliam pelawir sayran nanari kun sulutan sari manu kato mati karapi dobiku kewe ino kagiye di demede tubaderewe nowe nadi matai dedan ano kagiye mide ya ona nari bunana kembede pamayu bikaran saurang manu beketuyur kan wain berjina aina onam itu masuk rekordakan